Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kalong shisha ka jingkmen yau try nomor bahaya ka tuk-tuk ka bala syaktu ha ka step jong ka laiterik unailar arajar arpo na jaka ba upenyeng hadem sanyong shilong la yo kurup no da ki sipai BSF ki ba apahara hadauki ha ka nyuterik unailar arajar arpo ha ka wei ka jaka ka badon markhap bat kari Bangladesh. Kani ka tuk-tuk kadai ka nong gedi jong uba Roger Malngyang uba syong basa ha ka sinong dem sanyong bat ka badon yu number ML not san R san not pra R. Uba Roger Malngyang hagajingnya keren bat ka bate CTV ulaya tu bahaba ki sipai BSF hadian makilayo kurup ya kani tuk-tuk kila late IT no syaki pulit jonga customs kabadan hadauki bat haga sipo terik unailar arajar arpo ki parlok jong ki belayo i ya ko kubor jingsha tu jonga ni tuk-tuk haga bate CTV kila pentip show ba Roger ba lalap ya kani tuk-tuk haga sinong dauki. Ulai toru batang siyo jingtip halor kani marmar ulapan jingerap nagi pulit ka light mukra police station banlit senran lang u syadauki haga khat arterik unailar arajar arpo. Ngayo kabait na po dauki actually hibat di BSF. Ikin nabar ka BSF into termenta taga na po jong custom. Po ga jong custom ite tolong mentahapan long hapan daw ka formalities jong custom into. Ngalada pendam jong tu tak ngalayo ini kabait. Baik tana di daladi long kabait ka na po custom jong dauki kin. Benar kiyo hibat yo ki BSF ni ka bacoki. Ka hagajing siya ka BSF kayo hinyaw terik jong benayo gas sama ngayo kubuar ngap de kan dia po pas terik kiyo jepit bagi BSF kiyo na kan ka bacoki kading last time na po police station ni itu ru kata na po tuga border ru kala de na po tuga border jong Bangladesh kala dan masih kentah beda kali kan tenang turu hadin sikenta namang lali investigate napo ka lem krapias ngali investigate seru hadin macam tu to ka border kadang kuma to ka border kadang kuma sikenta ini hadin macam tu ming apa bedang ngali investigate sa biasa biru lali alam ni kacakai itu tinggal alam tu kacakap de teng kalong snong yo ka silap itu kasih dengan mereka mau tiba kata ada nama orang anak first time ini tentu. Amba kalau long kendong nama kasurok keempat dan kayaknya kata ada long surok kendong itu. Mut chicken tan dauki serta snong. Napo dauki benar siapa biasa scam lu kalau ada chicken tahan. Nah dan makala kalau nama bang kadi bentuk apa min border bentuk apa dauki kan. Amtuk ke kahab apa enggak east na ka west na amtuk kata ada. Sama kadito dia hapo min jong sa bode mi kado dan sadan cash nong pedang. Tapi nek meno benefit terbat. Dang menen ngawan nang napo lem ka pias kan. Menen ngelet ban keran itu ka custom e. Kad direct. Hai. Parma kat kum gajingon po custom te ki yo ay kamar re kade nyo trek jong agas. Par mangalit ban tenya bete kade ka wetering. Menen bedeng ngilit lang bakalan kapias ngilit menen ke. Oh, pilit lang kulit mo menen. Han menen ngalit lang kulit. Uyarap lang yu osi jong ka pinang stay ro. Mentah de ta nang napo ka custom beti yang ma hapskan tang formalities dengan yo kabay. Ti pisuba mano bara ya kan ka bat na du slong shadoki. Ya kata bang ngam la mau ba bang kata namang kan ikin kata kaman jong lang ma one thing for sure tang ate koi ini te kumde lagi balik maru ini di ladam ka group ni ma kata 100% kata nang na guarantee kan amar marui banong mentrai asli ga baik hagaju kasmiam takemlar si ba ini kan di bakala operate din ka group ta kata yang gila rami sa Bangladesh na pusat kum kajan yung BSF kan kadang sang ma samitari kani kanya katinti kalalong Bangladesh sama skina apa yang kita kadang kesian kata syura atau kamet kani kata ta kum jempini yung kadang yung orang tu BSF kan tu beban so ang
Wang sang ni hante hi ban toi so Bangladesh desin apa Bangladesh kina dan bos kan kata ya. Pi kini KBS por kilap nyo tarik kilap haklaw ne kilap hasong breu ne kilap eh Kede haklau ba. haklaw mo. Mereka baik tu kila berbicara senyum tu kila kamus lain tu. Maksudnya seorang dia siapa dem tu kila kan apa ini. Kila kan sebab Bangladesh lagi mangsu kan. Mo KBS kilap por ba don breu mo kipet no i. Namar kila kapor kade nyo kerja tertung kajing orang dong dia siapa kan. Minit ne Kila kapor nyo kerja. Kedi cenmit. Semua lama pilih yang sa custom doki sim mai. Kapor dauki te menta namar mga haban sim haban namar ka RC barong ala aider hapo ka polis lasi pulit ngenang ni. Naman tangan di banyo sasin naman tangan clean ya ka baik na haban ka RC jonga hapo ka custom. Hala dong halor ko mo na stop ni sai namar ba dong hapo ka lightering dong hading jingkul marching band mo ngala kum keren baklan dai ke ko ban pau ya long ya ka dong tan sinyong ka hading kul marching band ngala kum keren baklan kan ba ong ba bon ki tu apa ka dong tan sinyong dai ke dong hapat ko di kol ngala keren kum ta nen nang ko ban pau long halor dong tan sinyong ba maaf nan yang aru nama ba biu nga dong hading kul marching ngala keren baklan kan kata Tapi penmap intentionally ta intentionally tanga khamot ke ni kata ta sama nong ta hadin kul marching bad into tong hadin nong sa gis na to yek taro ta ko pan penmap tang na kador pas nong jong dan sinyong lo ba la kum keren bakla ni kata ta ini ngai kata nga kuble shi bone long channel da te siru ken channel da te si long ta ma ki long gi breu yubon gi berapa jaga ta long ya ai jing bot nang ki penting gila kolang yang aru gila kolau tu number long number channel da te siru ngayo jing ga taru jadi baru bagi hidup long gila ai jing kata jing kata I'm very thankful ya channel da te si and baru gi breu gi comment ru I'm very grateful kata ta thank you very much kata ta baru dan mau beli kursun baru ya piro ta. Baba dah kerja sih bang.